Please subscribe, like, and share.
Abusia me mamuni na akwaba eba eye OTTV so enanso be mi ahia ewo hia ewo Asante region hanoma eguso ayeye ye nua ye papa ye uncle ye nana eye yawo mensa eye ne ne nom no sika sakra ese ne clinical start ye nom ye de ne mani bi akasa adi nkomo obo cheche ye omo papa ase ye no madi nkomo bebe na ka ne ba nimpon bako a ono do kasa wia mpadifo se panidwane wia na insu aden asan aka ono a ye ne bedi nkomo na ye bise nom nsemfo bi ono so atwene kire kakra anasa na onim fo ne papa honom ono so e de atoyanum opani na sen oh nyame adumeye ibi aboko pa there wadi ase eye o papa be bisa se o papa unim ne sen na o papa ti me da se bebre sometimes I ka say unim obi sen a ade gina bibi so obi wa no ye wadamfo obi won so na ye okunu ana oyire ana obi anin ko school sana odi kan no eye opanyi ya mensa na oyebe papa no yo obi a no nshara ompe kasa bebre oye titifo ni bi wanko school bebre ba na okaka driving na eye na djuma eti wo drive ya bankran ebe ye driving o bankran be ye driving kakra sa de bae ebe ye mines mu adjuma ebe ye drive actually me ka bi kakra na so kwa no di hu mi ma me wa kra na be ko fear be ba enti na oyo bi a to be honest on pekasa on pen one step or body home modern na our dreams any aspirations the son obi a wo bi no said that she be enti ono so timi ye ne de sabre am ne ka say aye maybe say aye mu nua na mo ya dodo sen ye baako 7 owo me nko a eno ne me maame baako so wo baako ena one ye maame na asisi one ne okunani no ewu num eti we are 7 mere man ye sen ena ma so ye sen a man ye 5 very mano a man nyina wo mfimfi me na me ye panyi be ma baako ena man ne bae ena be ma baako a oye last born no ta chire
maybe say ye no mo ye wa ha and am ko pen crab down so e we kuro so then na man ba sa ne ti amane ba sa ne se eye baby e gina ye friend hia yi na eye omo afuom te sem fan say baby omo kokoye ha omo dafuo eti penipa wa ekosie no eye nnura no eho ankasa na one ne maame ne papa ne nanan mu nyina afiri eno nti ane ye de ne ko ho no. Okay, na obi nso ananko fo bi so wa o ma bo sebe onni eye Ghana mamu anum abochirema mu na wo eye America ngo fo bi so wa before a obeba no o mo hwe achirema wa eye obapa ye obedira so obetake this opportunity gather mass sa samikasa mi bobodin na ene enka mintimi nanso de edi kan pa eye miri panyi sana musim hu ye no ne maame no mukra na busuafo nyina eba ha de mo hu nura no de sadi kan biem ye frɛ oba bi ye frɛ no Celestine Gago sebi entuma na yedi si papa no kra no on ne to maame se me ncha wa semu wo se oyiri pani oyiri mu ya do sai same ni wo kasa idie meyiri mu ye mienu omye mienu on na ye meyiri ketwa ena meyiri panyi so wo sa eti sana meka no ene me beduru ye o frɛ me wo mu mienu nyina obi e frɛ me ensuo unum nsuo o didi o coin ti ono in fact to be honest waboa me pa waboa me osai ye papa oh sana me diga kan no enipa ne dos me nam fofo obi ti say Asante Eric na nana ena MCE efutu winiba ye friend no Alhaji Kasim waye bi pa waye bi amame na de Asante so kan Asante aha ena me mabusua me ofa no mo be kwan so omso ma yoma de twato okra no be pese me fa sa okwan we so nam de da obi biara eye me nuanom wankasa hu ye eye me nuanom mo mfiri ra me maame side no wo mu nyina aboache baafo yawo chese me kasa me body ni dia mintimi but abusua ni nyina be kan me wontem do mas bibi wo ma misa wo pese de kan me gidi se em se ni nyina na aye no nti wo so me da wase bebre